kuva mu buzima bw'ishyamba aho bari babayeho nk'inyamaswa, hamwe umwana arira maze agaceceshwa n'urusaku rw'amasasu, aho uburenganzira bw'umwana butitabwaho namba, bamwe bakajyanwa mu gisirikare bakiri abangavu, abandi bakoreshwa imirimo ivunanye, hamwe abagore bahohoterwa mu buryo butandukanye ndetse bagafatwa ku ngufu, abandi barimo ab'igitsina gabo bagafatwa nk'abacakara, abandi bakisanga ku mirongo y'imbere mu ntambara mu buryo batifuza. Iyi ni inkuru y'Abanyarwanda barenga 300 bari barashimuswe, bari barafashwe Bugwate n'umutwe wa Fdrl, umutwe w'iterabwoba wibasiye u Rwanda kuva muri 1994. Uyu munsi ku mupaka wa Bari mu karere ka Rubavu, izuba ryabamurikiye, barambika ibirenge ku butaka bw'u Rwanda, igihugu cyabo cy'amavuko. Ni urugendo rw'amarira n'agahinda, ariko nanone rugarukiye ku byishimo ndetse n'icyizere. Ngo ikaze muri gahunda yacu y'amakuru kuri channel zacu ebyiri arizo AMTV show ndetse na Gasabo News 24. Ngiye mugiye kubana muri gahunda y'amakuru, nitwa Etienne Besa. Ngo ikaze. Ku mafoto n'amavideo yacaracaye hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, aragaragaramo abana bato, ingimbi n'abangavu, abagore n'abagabo batonze imirongo bavuye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bari bamaze imyaka isaga 30. Hari n'abavukiyeyo batari bazi uko u Rwanda rusa. Aba bose bagaragaye bambuka umupaka wa Kongo berekeza mu Rwanda. Iyi nkuru y'aba bantu bivuga ko bari baraburiwe irengero, abandi barashimuswe n'umutwe Fdrl, umutwe w'iterabwoba wose ukoze jenoside mu Rwanda, jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata mu mwaka w'1994, aho Fdrl yasize ikoze jenoside igahitana abatutsi basaga miliyoni. Abaturage bose bagaragaye ku mupaka wa Bari mu karere ka Rubavu, abenshi muri bo bafite akanyamuneza, abandi barasa nk'ababonekewe n'izuba, bose bakanagije ibirenge byabo ku butaka bw'u Rwanda, igihugu cyabo gakondo. Ni urugendo rw'amarira n'agahinda, ariko nanone rugaragaza ibyishimo ndetse n'icyizere. U Rwanda rwakiriye abantu barwo muri 360, umutwe wa Fdrl wari urafatiye Bugwate mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aba bantu bakiriwe mu karere ka Rubavu nyuma yo kwinjira mu Rwanda baturutse i Goma. Abakiriwe biganjemo ab'igitsina gore, gusa banarimo abana bato cyane bavukiye mu mashyamba ya Kongo. Aba bose babohowe nyuma y'imirwano yo muri Mutarama uyu mwaka yasize umutwe wa M23 wigaruye uduce turimo umujyi wa Goma, nyuma yo gutsinda ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo, harimo na Fdrl kuko nayo irwana ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma yo kugera mu Rwanda, byitezwe ko bagomba kwakirirwa mu kigo cya Mutobo gerereye mu karere ka Musanze, aho bagomba gufashirizwa gusubira mu buzima busanzwe mbere yo gusubira mu miryango yabo. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu, Bwana Prosper Murindwa, yavuze ko aba bageze mu Rwanda ari igice cy'itsinda rinini by'Abanyarwanda bari barabujijwe gutaha, barabujijwe n'imitwe twabaje intwaro, aho biteganijwe ko n'abandi bagera ku 2000 bazagarurwa mu bihe bitandukanye mu Rwanda. Yagize ati, iki ni igikorwa gikomeje cy'ubutabazi n'ubufasha kigamije gutuma Abanyarwanda bose bari mu kaga n'icuruzwa ry'abantu bashobora gusubizwa mu buzima busanzwe ndetse bagasubizwa mu gihugu cyabo. Aba bagarutse mu gihugu barimo abagore n'abana nk'uko nababwiye, bose bakaba bagiye kwakirwa mu gukorerwa igenzura ry'ubuzima, uburere n'imibereho, kugira ngo hamenyekane neza ibyo bakeneye kugira ngo babashe kongera kubaho mu buryo buboneye. Iki gikorwa ni kimwe mu bigaragaza ubushake bwa leta y'u Rwanda mu kurengera abaturage bayo aho bari bose, no kurwanya ibikorwa by'iterabwoba bikorwa n'imitwe ikorera mu mashyamba ya Kongo, by'umwihariko umutwe wa Fdrl. Umutwe w'inyeshyamba wa Fdrl bisobanuye Force Démocratique de Libération du Rwanda, ni umutwe w'inyeshyamba washinzwe mu mwaka w'2000, ushingwa n'abasigaye bari batarafatwa ku byaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994. Benshi mu bayobozi babo n'abahoze ari abasirikare ba FAR ndetse n'interahamwe. Fdrl ikorera mu mashyamba ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Fdrl yagize uruhare mu bikorwa by'ubwicanyi, gufata ku ngufu no gushimuta abaturage. Ibikorwa byayo byateje umutekano mu karere. Fdrl ishinjwe ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu. Imiryango mpuzamahanga nka Loni n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC bagiye basohora impapuro zo guta muri yombi abayobozi bayo batandukanye.
hari raporo zerekana ko Fdrl ifatanya na FRDC ikindi gisirikare cya Kongo bagafatanya mu bikorwa byo kurwanya umutwe wa M23 wagiye ubirukana mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Kongo. Hari n'andi makuru y'ibanga yagezweho n'abarwanyi ba M23 ubwo bafataga umujyi wa Goma, aho hari umugambi mubisha wuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari ifitanye umugambi na Fdrl wuko bafatanya kurwanya M23 bakayambura ibice byose yigaruriye muri Kongo, barangiza bakerekeza imitutu y'imbunda mu Rwanda bagakomeza mpaka i Kigali mu Rugwiro bagakora ubutegetsi buriho bakazamura idarapo rya Kongo muri village Rugwiro. Ibyo kuba Fdrl ifatanya na Kongo byateje impaka hagati ya Kongo n'u Rwanda, aho u Rwanda rushinja Kongo gukora n'umutwe w'iterabwoba. Fdrl ishinjwa kugira uruhare mu bikorwa by'ubwicanyi n'ivangwa rikorerwa abatutsi bo muri Kongo, cyane cyane mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ibi bikorwa byateje impungenge ndetse n'umuryango mpuzamahanga ugenda ibigarukaho. Reka ngushimire cyane, uyu ni musozo wacu w'iyi nkuru. Gusa nimba uri mushya hano nagusheza gukora subscribe kugira ngo ugerwaho n'amakuru n'ibiganiro byacu uko gihe. Njye mwari kumwe nitwa Etienne Besa. Shalom.